Ngabe ingenzeka yini besicabangile ukuthi nosifuna ukuplanta singathola imali sithengise senze something ake sibone ukuthi lento sithiyo iyayenzeka lento sicabangayo njengoba sisicalile ke lezi machine so lokhu yasetshenzwa nje namhlanje sidila ngayo ukulungisa inhlabathi manje ngendlela yokushisa ngakhona sisinayo ilunch ukuthi njengoba ngishithi is talented kakhulu khona abantu abangasebenza bayiba we-university bashaye hospitality but ngiyakutshela ukuthi abanye asinazo lezo certificate lezo but the way senza ngakhona hayi ngiyacabanga ukuthi government lana kufanele nje surprise nje sinike nje sibe semthethweni ukuthi hayi this thing vele skills practical yonke into asivele abantu amathuba omsebenzi kusetshenzwe kuhambe kuye phambili ngoba ulwazi lelo lufunekayo manje kufuneka abantu aba-creative nathi sisebenzisile government lento nayikhuluma ukuthi no we have to be creative kumele senze something in our life hayi siyabona vele ukuthi khona iminyaka so this is the beginning nje bangisho semafarm lana ke la senza khona lo msebenzi wethu lana ke la hlala khona ngokuphi izobe izinto zethu